sama makde guru ta Profesor Nasaruddin Umar. Oleh Kak Siruntu di Makassar di Wisma Kalla. Kebetulan Kak pertemuan dengan Pak JK, saya hadir, beliau juga hadir. Saya mau minta nasihat, milau ke papang aja, maka dah Kak, tabe puang tafang ngajari Kak. Warna mau ditiwala papang aja ale, wala toi papang aja lori fadaku rufatau kong ka betuku. Maka dai fat diboleh nak sifat-sifat syukur Nekia matebet tu nak makokoe rufa tahu salah faham risesena syukur ya tu ko syukur itawe telu pa adeneng betuanna telu pa makom rileja ne napa dikiri sifat-sifat syukur. Nomor sedi engka tahu timunna macam makada alhamdulillah ya ku diponcingi doi, diponcingi bepa, diponcingi orang parang timunna makada alhamdulillah. Tapi atinna bos jaru-jaru. Cedek pak. Seke pak. Nala. Nah, ibu-ibu biasa pelakuna diponcingi doi dilakainna, misalnya 1 juta. Nala, makasih. Tapi atinna cedek pak. Dena gena. Maka nasabah cicilanna 3 juta. Tania syukur asanna yaro tamadda nasa guruta. Ya ada sengit tamada timunna bawang. Atinna de gaga. Yang karo guruta di Patimpeng, kebetulan saya orang Patimpe puang. Maka daina nasawa masih kalau engkau tu matu seo betu na musalai kampungi. Ya ko loka bali-bali mi majama tomatoammu. Bali-bali mi majama keluargamu. Pakai ye, kadaka aga puang. Pakai bawang ni. Kau bali majama kedua asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah loka. Demo maate di fallomu. Deto na maate ko deko gaga. Daga wah, kencapa tu makade yang penting mah tepo na pakai ni. Aja namanya kutana pa ko fede makutana tu fede pusau. Ya ko loko pakai ni ya ku tiao-tiao. Are gatama ko difosi na bolang makateniki. Pakai to iye na pamusalai. Demo maate di saliwa sangarina ko di bolang. Jadi ro guru tali mangkoso nafa guru ki minum makada inung-inung akhira. Maka carana tafarate mo. Nah psikologi minum bismillah inun ni sebelum matama wae anniaka ngiroe eloki magai wanniaka wala fabura patama ni dicigorokmu naletu dilaleng akadani alhamdulillah magi na mega tau malasa makokoi na saba andre dua kesalahan na matebe ladai na andre nomor 2 ampa-amparaneng yanu andre. Nape matu mita bembe depan andre kolesterol metoko va depa mo andre na kolesterol memang no. Darengi matu kopi, darengi matu teng, gula tambah siseng isi litere. Nasabah atorona andre kulu washrabu wala tusrifu andre ki inuki wala tusrifu neki aja mutaliwali wa eto si di ya pa di pajai ku sit tedai potas di walin rota taliwali wa matoki mandre. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. La yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi qail fi kitabihil aziz. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Jazallahu anna sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Amma ba'd. Sining tomatua malebiki selesura seleku ya angkai maner ya masairi fong Allah taala
rifa mulai asrun tu kata sibawa alhamdulillah syukuru nasaba engkamuan nesiki nawerepong Allah Ta'ala sehat-sehat wadi jaji engkato sila surata si tampe bolata melotoi lokar ilalena ya asrun tu kata naikia ricobai sibawa lasa gangkan na dei gaga summa alhamdulillah syukuru toki nasabak nawerengi pong Allah Ta'ala wattu nasibawai asagenang wadi jaji engkato sila surata sehat alhamdulillah nekia dei gaga wattu masagenana nasabak engka jama-jama lain perlu na selesaikan gangkana dei gaga dia seruntuk kata iya wenni. Dan yang terpenting alhamdulillah syukuru ki nasabak naweremo pigi pong Allah Ta'ala nyawa masebu majuta bahkan bermiliar tau makokoe risedi onrong riasange barza melotoi li surlino tana-tana pemedeceng nekia de nagaga wettunna narima kuanna naro syukuruta riifapinya menna fong Allah Ta'ala pada launi mai pakai tanam matebe deceng barak kuan mengi matebe to mati rengala risuri mundrinna makuto karo tanda lupai salawan rengi papas salama masa lori lima lebih na nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam surona fong Allah Ta'ala ia engkai pura makada innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak situngenna napancaji ka suro fong Allah Ta'ala nasan nabita melo yufassoku ampe-ampe malebi na rufatawe salah sedi ampe-ampe malebi willau lokari di manang riladenna yewennie ya roku macara maka aja to sita carama to nasaba ku macarita ka nama carita toki dua tu kejadian ya dena wiseng nyaga lo pau jadi dena tiseng nyaga lo terengkalinga jadi ko upaletu imati ayayana fong Allah Ta'ala milo dampoka rengkaline mudah-mudahan engka baraka wadir yala deceng ritiwi li suri bolata ya ku dena gaga engka ki rugi mudah-mudahan engka dua telu ya rega matebe mati insyaallah wadir yale fake salama lino makuto faro akhirat selesai lebiki nareko mabicara Isra dan Mi'raj riladenna kurang melebihi ya ko bisa mabicara Isra engkai di surah Al-Isra ayat sedi ya ko mabicara Mi'raj di surah An-Najm nekia aja nau matebe macarita nasaba tungke-tungke tau muki mamiraje betuanna matebe ni tu buruta pacara mata paletura kiro kisah-kisah nasaba wetuta insyaallah ditokafana perlu malampe te syarama yang penting engka dua telu lisena wadi akan malaka tajeng ifaimeng amirajekeun topaimeng mamuare rirafi rilalotofa ya ko macarita yang mirajekeun jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala nareko ribacai ayat yang kaden rena baca nataan rita dengan suara yang begitu indah a'udzubillahi minasyaitonir rajim subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Nafa mulai ada nafong Allah Ta'ala sibawa subhana aga betuanna masarro mafacing ifong Allah Ta'ala riagi-agi engkai na tokeng ati rufatawe na fikiri sibawa akaleng makutofaro na fakke guna manangi agi-agi mancaji fappinren na fong Allah Ta'ala wa takaleta masar mafacing fong Allah Ta'ala magi na famuli fong Allah Ta'ala subhana nasaba engka melok na caritanga ki seddi kisah de gaga akkaleng mulai mutama sangadinna akkaleng ya engkai marilalem matarekasi gi agamai
Nekia rori betul agama baru. Agama yang napaletu pun Allah Ta'ala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Melong kita cerita pun Allah Ta'ala seddi alla leungeng malampei mabelai nekia wetu yang engkai napake de na pada jarak yang engkai sesuai reken-reken rufatawe. Ya wetu si ulengi riola loka si ulengi riola lisu nangkai ye linuri engkai ye mulai laila de na genna si wenni si polo wenni bawang saisa wenni bawan napake kira-kira mata yakal de ada tujuan nami raja kenge maka di fong Allah Ta'ala linuriyahu min ayatina maelok ki bawang napaitap fong Allah Ta'ala saisa tandra-tandra akuasanna ased dilise perluri ala diladana ya nomor sedi engka jama-jamang ya rega kejajia diladana ya lino namo dek natamariak kaleng ne kia wedding jaji nareko di palari ki lo karya tu ngeta contoh ye nasabah ye matebuk masalah engka tahu indrena set di miliar gajinna bawa set di juta si uleng ya ku akal melok na pake upan na lepe ne kia gupong Allah Ta'ala pu eloi namo baja namo ya romenne wedito na palepe pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilalanna hadis saya makri pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mati puang tatiwi li suri bolai. Insyaallah makadai guruta kebetulan saya belajar di Andre Guruta almarhum Petalan Resai, pendiri Pondok Pesantren 77 Kajuara. Makadai narekoya tu hadis saya muafalai nasaba wujud nenya nyawa betuanna marilalan ni hafalanna marilalan ni akegunanna tu dalele yang kai wareko insyaallah taniana linoe mator ko macule-culeyo ni kiai ko na mator linoe nenne macule-cule agero makadai nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sedih hadis qudsi narampe makada qala Allah makadi fa Allah Ta'ala ya ibna adam ana urid anta turid ala yakunu ila ma urid wa ilan sallamtani fima turid fa kaifatuka fima urid. Jadi kongka melok kejadian di lalana tua-tua ngeta namo de natta mariak kalau ditu kejadian akatni ke hadis maka di Allah Ta'ala anak ampun adang padang ke mana tu elokmu nek kia iya puamu engkau elokku perlu miseng elokku jaji tania elokmu ibu-ibu elok mana ki sogi elok ki ya elok tu tapi roto elok sugi mana dah de engkau tahu mohon maaf kongkak koe sarjana ekonomi magister ekonomi tapi kasih yasinna alhamdulillah mabaraka padahal nas sekolah ida sing ekonomi engkau tu tahu dia na temu SD bahkan dia agak sekolah na nekia barakana diwerengi asogira di fong Allah Ta'ala di zaman Nabi Musa pernah kejadian makutanai makada buang maga ya rotawe macca gareri kampung na nekia biasa-biasa kehidupanna ya rasa dia ditangga di padanna rupa tahu dena maca dena mafandre nekia magina liwa suksesna maka di fong Allah Ta'ala barak kom menafahangi makada tania lena matro ilinoe iya matro ilinoe nekia aga perlu real pake capan hadis maka di fong Allah Ta'ala wa ilan sallamtani fima turid fa kaifatuka fima urid narekkomu jamai aga elokku ulomu akko runtui aga elokmu aga elok na fong Allah Ta'ala maka di fong Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dewu fancaji ki ataku dia sengejin makutover dia senge rupa tahu sangedin na usura wa masumpa jadi jama-jama tai di nareko di jama mana mo jama-jama lino yang kai de natang fong Allah Ta'ala niat ibadah insyaallah nalung wa mana kitu fong Allah Ta'ala eruntui aga elok ta
ayro baraka aya pamulang subhana makutoba ro hadis yang kana rampi fong Allah subhanahu wa ta'ala yang kana falatura ki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, riwayatun namallalan Nabi sallallahu alaihi wasallam rimundri dena napa naendre tarimai agi mancaji akatana fong Allah subhanahu wa ta'ala aga na jamaron nabita ribisaiki atinna di malaikat Jibril. Aga betuanna zaman dibelikan Allah ye wennie nasabangka ki disedia seruntu ke desenge amirajekeun pak guru maneng ni mapacing atita ya ro engkae riatinna sifat-sifat maja edi tom itu pada misengi maga bateta barakam risalaye masijie engkai mapacing atita engka atina bolai siri engka atina bolai tedde engka atina bolai ja masui mati risalaye onronge engka toi mapacing ruatita. Nah, mabarakan itu amir aja ketak. Nah, inapa riwayatun nama bacin Nabi sallallahu alaihi wasallam reakan imendre. Engkai perlu sedih kisah yang jarang disampaikan oleh guru-guru kita. Ini kita kalau ngerangi. Riwayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam mangolor ifong Allah subhanahu wa ta'ala. Narampe ni makadang dan diabadikan di solat aga naseng Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nabaligi fong Allah taala assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum lorelemu ya nabiku ubarakasyo wa masayo aga fappe balina nabita ye farlu riala liseuna dina kada Nabi sallallahu alaihi wasallam naam oke iye ba iya salama iya dibarakasi pokoknya mana runtu dia cenge niki aga fappe balina nabita assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin de kuelo puang ko iya bawa salama iya bawa dibarakasi iya bawa magesing assalamu alaina pasalamat toy puang ummaku atata angka tokor di jalan Flores elotoy mata masuruga elotoy makesing linona elotoy makesing akhirana pasalamat toy puang yang penting elowi mencari orang soleh agar sesoleh aja gimana kada masempajata soleta mapuasata soleta de ternyata relena kurangi telu rekada na pagi fong Allah subhanahu wa ta'ala di sesena de cenna seddi rufatau seddi engka di aseng toyib agar se toyib maka suwata kalena di tanga pakaian nama pacing ya tapana udi jadi nama gerta de nama cantik ni di tanga nama cawana jarina de tona mulus tapi di tanga nama berena ira se toyib maka singi tiwi-tiwi alena, tiwi-tiwi wujudna, itu namanya toyib. Nomor 2 angkara seng khair. Agar seng khair maka singri laleng. Maka singatinna, maka sipapuna dinna. Di nama gampang menret tekananna, di nama gampang macai, magampang imat dan pengangi fadana rufatau, ya roda seng khair. Soleh. Agar seng soleh, urwane soleh hama kunrai si runtu fi masjid di pi toyib si bawa khair, ayat sudah setau soleh. Nah sabangka tahu makasing micawaca beru nekia si garu-garu atinna engka tahu si deto nama masalah atinna nekia biasa siseng sandalan ati sandalan ato lokeri masih ji alhamdulillah dena sandala lisui sandala baru biasa tuh kau beri jama makro tapi insyaallah deto kakak kundo di Belanda mah tebe jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala aga liseun da ye dalile nomor 2 yang kau peletu kaki ya koruntu ki decing aja talufai ki fadata rufatau na sama makde guru ta Profesor Nasaruddin Umar oleh kak seruntu di Makassar di Wisma Kalla kebetulan kak pertemuan dengan Pak JK saya hadir beliau juga hadir saya mau minta nasihat milau ke papangaja maka daga tabe puang tafangajari kak warna mau ditiwala papangajale
walatoi fa pangajak lori fadaku rufatau kong kawtuku maka dai fat diboleh nak sifat-sifat syukur nekia matebet tu nak makokoe rufatau salah faham risesena syukur ya tu ko syukur itawe telu pa adeneng betuanna telu pa makom rileja ne napa dikiri sifat-sifat syukur nomor sedi engka tahu timunna macam makada alhamdulillah ya ku diponcingi doi diponcingi bepa diponcingi orang parang timunna makada alhamdulillah tapi atinna bos jaru-jaru cede pak seke pak nala nah ibu-ibu biasa pelakuna diponcingi doi dilakainna misalnya 1 juta nala makasih tapi atinna cede pak Dena gena. Maka nasabah cicilan 3 juta. Tania syukur wasanna yaro tamadda na seguruta. Ya dasanya tamadda timunna bawang. Atinna de gaga. Mendesi di makam kedua mataratani cede. Maca ni timunna makada alhamdulillah. Maca toni na seguruta atinna makada alhamdulillah. Si kenna ni nyamenna te timuna lepakel lilana si bawa atto ke ngatinna. Tanya topa syukur wasenaro napai tahmid. Jadi kong kata dia ring aga-aga dari dale maka dia timun alhamdulillah atina nyama apa-apa diku itu namanya tahmid. Maka dan aga pa ada syukur po maka dai ya ada senge syukur na nareko nyameng ya engkai na rampe timummu na punedingi atimmu engkatoni na punedingi fadamu rufatau ya na tu dia senge syukuru itu nak kada Ibnu Athaillah seolaloi papinya menna fong Allah taala si buah syukuru ya kongka tahu bolai ki syukuru la in syakartum la azidannakum de temat di bolana tu 5 tambah papinya menna fong Allah taala ne kia magai na mega tahu syukurna sedustas alhamdulillah uluku na lele di awal maka alhamdulillah gora na di kampung maka alhamdulillah na de kata tambah nasabak dia tasukuru napaki tamadda upakuli pemeng agar sesukuru nareko engka nyameng ritarima aja lalu na lepang riidi nekia mamuare ro nyameng yang angka ritarima naponet dingitoi nan nyameng-nyamengitoi fadatta rufatau sitampe bolata sila surata nenia relain atau papaimang ya koyya ro taala jama-jamang taala pake insyaallah dek gagalaleng dek natatamba papenyamet tak manenung gangkan dari salayelino tania bawa rilino ni kianya mengeletui mati risuri mundina fong Allah subhanahu wa taala sila suru malebik yang kere masiri fong Allah taala magi fo cau ni cakarudu ni ta atau malufu ki ya wisu makada malufu ki nasabaya saja malufu to. Jadi lanjut cede podi de topa kemudian amira jekenge magai najami fong Allah subhanahu wa taala magai ni fong meraja Nabi sallallahu alaihi wasallam set di bawang alasanna nasaba engkai majak apa ponedin Nabi ta nasaba ricobai magai na ricoba mati binena ya kami na fuji Khadijah mati toi amurena Abu Talib yang kay tuli mewana ng narekong ka ganggu kafir Quraisy majai pa puna din na Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi fong Allah subhanahu wa taala singkat cerita meloi na repa bura lorale na malabi na Nabi ta makutofor ri umman na Nabi sallallahu alaihi wasallam idi tona na kena ada na malampe podi yang penting kaliseuna aga paburai melo dereng Nabi sallallahu alaihi wasallam sempajang. Jadi kongka tahu 50 ni tahu, 60 ni 40 na tahu, tu 5 meraja tapi maku tubuh mas sempajang gonci bani pintu kongkai. Yana meraja tengka toy. Yana meraja teng kasi. Isana te mas sempajang subuh desi gaga. Ya fisinan ka meraja pasiki. Padahal ya rasanya meraja teng agar TV sempajang. Ada sedih pun, cocok. Jadi mereka dapat palebana kipo Allah subhanahu wa taala.
pabura da sangi sempajang to pajar wo ngera pasanda guruta petalandre makada na abending ewe itu na pahang kita we da sangi sempajang na de gara to de lo mas sempajang ni kidana itu na pahangi en kamu tak macam pun ni semano makada ye kidana iseng itu na isa bawa ni kidana pahangi kategara semua pahang tapapahani apa malah sarana papagi kalau kata faletura ka barakoming kata faletu. Makanya suatu hari na faletura yang dilatoku kebetulan petalandri sebuah saya punya kakek masih sepupu 2 kali. Maka dari almarhum saya punya kakek Pak Carana maka nama toy lebih ranginaseng dia gagal berribolai daripada bolai ke anak apode na sempajang. Yang motor mencaji prinsipna almarhum. Jadi tungke boleh masuk pajak subuh. Yang ada itu na oto. 2 itu tawata, ikutan apa lepa apa tendang. Nek cara nama pang aja, engkau to ya terlalu faletura kilane ya seruntuk getak. Jadi aku pura nanti masuk pajang. Na dia na oto kada toro te sisa na mere CD pakabeti. Biasa to sisa tura di cedeta mangaji, na baca mana ngakurangi di sisa na sempajang. Jadi ini mereng kalinga. Ya nangkana kurang masih je kebetulan saya punya kakek alhamdulillah bagus to maka situ dana para mutopo na ya CD. Jadi kufuran di mas sumpah lepan itu di cedeta. Saat itu saya umur SMP kelas 2 waktu ku boleh ma pesantren itu 7 narekolisu kana runtuh ka dewa sumpahnya nasaba terlambat dia tungkai terlambat ki lepan itu maka a'udzubillahi minasyaitonir rajim we katelu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim be katelu kowe hape kowe. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Langsung teh mah gitu. Iya, betuan ini kok setan. Nah sambung ni dia na geliki dia gaga sadda-saddana langsung mau mengaji. Wa aqimus shalah nannya pada sempaja ki pogo. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Nasabah itu sempajang eri tahu matapoy farallu furari fatantu wattunna aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Asumpaja konari wattunna lesa matana so eloro si bawa asara di wattunna matama wanni mangaribi si bawa isa wa qur'an al-fajr nanni asumpaja subuki inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Nasabayatu sampaja subuh na si bawa ikina setengah-tengah hari malaikat. Nah nigi de na sampaja subuh ko sadana nah nigi de na sampaja de topan auto mas sampaja subuh cedde pinatapa setan. Moto mana tema kada mana ding. Mana wadi tena mata paseta magarta mo kita. Nasambu si nasabat tahu yang kay moto masempaja na jam 5 waktu di masjid naturungi famase alena kay mon romatin romangoro naturungi bebek kilo. Na campuru cede ruje maka boto fatimunna tersinggung mana ki maka boto moto mana nih ro? Napa mamula manoko? Enak, makoro mape jangan. Enak, misemoga dasar bang. Itu dasar nih bang. Bahasa Melayuna azan. Makin nak terate azan, nasaba asalna udunun dotuli. Napancaji gitu bang Efong Allah Taala, nasuru mereng kalinga. Tahu yang kare nasempajan nabali bawang. Agi na pau pabang ini na pamilauri capa banna engka baraka na runtu dibandingkan tahu de nang kalingi bange. Baka kongka tahu matinulu ya rega biasa na jama-jamang ban ni tahu macarita kecuali hal penting kamu tu dah sepenting. Nek yang ka tahu abiasa nama to bang itu macarita maka di guru ta hati-hati tau bansana tu matu epikun maulu na rekomelo mate. Baraka na bangi. Na bara muisang itu isa na bangi. Na dega ga tahu telepang real lalangun na. Temoto ritin rona. Kono isangi. Na pahangi. Nek ya mataba tahu ya ro bangi na sa tombi wangi lo kelo ngaparedan duwe. Te
Tengkali ni kare bangi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aga betul naro. Fong Allah Ta'ala maraja, fong Allah Ta'ala maraja. Fahami, aga betul na. Rupa tahu. Waram paramu, pangkamu, namo ko iga wija, mabicu daw fong Allah Ta'ala. Mako koe tak talinga no. Fong Allah Ta'ala maraja. Arak ring raku cede. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wasapolo makada usabbi majepudega fuarif sompa sangadinna fong Allah Ta'ala. Usabbi to majepu Nabi Muhammad surona fong Allah Ta'ala. 2 kalimat syahada atas bawa puang dan angka masarang tala mana pake-pake. Yang karo guruta di Patimpeng, kebetulan saya orang Patimpeng puang. Maka daina nasawa masih golau engkau tu matu seo betu na musalai kampungi. Ya ko loka bali-bali mi majama to matuammu. Bali-bali mi majama keluargamu. Pakai ye, kadaka aga puang. Pakai bawa ni. Kau bali majama kedua asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah loka no. Demu maate di fallomu. De to na maate ko de ko gaga. Dah apa? Kencapa tu maka de yang penting mah tepo kona pakai ni. Aja namanya kutana, aku fede makutana tu fede pusau. Ya kalau kau pakai ni ya kutiau-tiau. Ada gata mak aku fosi na bolang mak keteniki. Pakai toy ye na pamusalai. Demu mati saliu sangadina ko di bolang. Ni ko letugi pe mo pavuli aga yaro. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu diajarkan oleh namanya peta gasing. Peta gasing itu Amurena Haji Padindang. Di Sekapang, mantan anggota DPD RI, Yero Pudaka. Dia mana cede cahada ye. Tentu mata mau paten kalinga. Mega to matwata aku tentu lebih mafahang ini ya. Nasabiya baru puro yang kalinga baru pula tu kaki. Ya kotongan ngina mutordo, torang mu tapari, torang mu kata ni masa ero syahadamu. Matappa ko makarafong Allah Ta'ala fuamu. Nabi Muhammad macori. Yang kalinga ni hayya 'alas salat. Agak betul na. Hai mas sempajang. Lah mai mas sempajang malam mondok tu. Ya betul na. Kata tahu yang nak cerita, yang nak tudang-tudang. Dulu masih je. Si sana teh bang kabur ri. Lari. Nah dia mau diruka dioliki. Dia nak kenapa bang syuh. De maka de hayya mai natania apa bang mol lagi pong Allah Ta'ala akan oleh lagi pong Allah Ta'ala hayya 'alal falah lalu mai wareko menangang waktu tanangi di guruta di Petakelo namanya kakaknya Petalan almarhum kadaka aga biar betuan al falawang maka dia rupahangi ya ada senyal fala amenangang betuanna agi-agi pasena-sena kiri lino dan dia ditoy mencaji lalu masena-sena kiri akhirat iro da senga menangang aga susah kiri lino na wadito mencaji sahabat susah tadi akhirat iro da senga akalane kalah jadi maka daga iro kung ka masalah pun ada gaga lalenna dikala ki senaro dikala ko sena ya kung kaindra de dule pajai malibu ni sapa de gaga lalu dikala senang mendaftar ki mencaji pegawai wah mamula de gaga matakan kana gondrot ma mendaftar pegawai dina lulusu dikala ki senang ero magir kuai ana olli ni pong Allah Ta'ala hayya 'alas shalah hayya 'alal falah lokkan mas sumpajang wareko menangang aga menangang na tu mas sumpajange mateber ya kurang ini ki makawe wetu teluna orang pengaki mudah-mudahan melok kita tanangi insyaallah nomor sedi maka di Allah Subhanahu wa taala amenangenna to mas sempajange di surah Toha ayat 14 maka di Allah Ta'ala langsung saya ke ujungnya
Aqimis salata li dzikri. Asumpaja korigau kamu maringerang. Aga hadiana to maringerang di surah Ar-Ra'd ayat 28 ujung. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Nasaba de metogala matan apapun dingnya sangadin nalaran maringerari fong Allah Ta'ala betuan atau mas sempajange diwerengnya tenang ngeri fong Allah Ta'ala iga kue tuli masusah tinda tetangga nama tu menret dalena lena menret tekananna tetangga nama tu mangoto lena reur fong masena magi nasaba dena kama tenang si juta dalle masusah tu ditambah di fong Allah Ta'ala 5 juta masusah tu 10 juta masuk satu, saya di miliar masuk satu. Aga faburana sempajang. Jadi kongka hati tuli maluca, tuli maja, tuli dena makasing. Pertanyakan, maga tu garewa sempajata. Ya resedi, jadi tu mas sempajang matenang tu matenang. Iga janji ki pong Allah Ta'ala langsung. Nomor 2 di surah Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salat inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Iya ya kong kapag kaligrafi sure muki manang ipo nasabaya bawat tuli na uki tuli na lettere lalon na masih je inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Padahal engkau isa meron na peraturan pong Allah Ta'ala betuan la utlu agar betuan la utlu tilawa agar setilawa betuangi fahami. Jadi itu sebelum tema sempajang barakwam mengiru sempajang mencaji lalang mabela ki pole rigau-gau na cecifong Allah Ta'ala gau-gau janan ya gau-gau makasolang perlu ditilawai disemetop pa agar dibaca di jama barakwam mengiru sempajang mencaji lalang mabela ki pole rigau-gau salai. Coba tapi fikir mana aleta ubaca ki set dibaca relana kurangi tabetuangi neki aja na lepak lila dia titak nah barakoma maka dia woi dia sedih bisingnya bahan baca Rabbi gfirli warhamni wajburni warzukni wahdini wa'afini wa'afwani engkau tu tahu boleh hutan dia kan iseng Rabbi gfirli bawang ada pengangapuang warhamni au dia nak iseng ustaz warzukni au dia nak iseng ustaz ada kat tandrana dia boleh lepen renufa warzukni dia mu iseng betuan na wuni we kalima baka we kafitu mu baca sisa ya biasa tilawa betuan fahami dulu aga melo mujaman apa mujamai. Jadi nomor 2 Thomas sempajange pasti dia nama bela boleh digau-gau made cengi mabele boleh digau-gau salah ya ko purai na tilawai sempajanna telu na ulet tu kaki lalan na sempajang ternyata teman-teman lebih kini rahasia juga tapi mateben ni miseng makokoy maka di Allah Ta'ala na di hadis qudsi wa iz qala al-abdu qasamtu as-salabaini wa baina abdi na bagi dua tu fong Allah Ta'ala alena si bawa atanna lalan na sempajange terutama rekuri baca Fatihah wa iz qala al-abdu nareku makkadiyatan nafong Allah Ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah azza wa jal langsung nabali fong Allah Ta'ala ternyata nabali fong Allah Ta'ala ada sepong Allah Ta'ala hamadani abdi ini puji-puji kataku wa iz qala abdi nareku nabaca yatan nafong Allah Ta'ala ar-rahmanir rahim nabali fong Allah Ta'ala asna alayya abdi nakaka kataku nasanjung-sanjung ataku narekori baca maliki yaumiddin nabaca fasumpajange maliki yaumiddin maka di Allah Ta'ala majadani abdi nafaka lebih ka nafaka tanre ka ataku engkar hasil opona tega
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Efuang idi bawam yu sompa idi tom yu wonrom mi lautulung maka di fong Allah taala na bali hadza baini wa baina abdi wa li abdi masal koni monro wasi jancingaku si bawa atakku nare kotong-tongangi agi-agi na jamar saliwas sempajanna gangkanna ya sempajanna tongangi ibadah melai masompal lokaria masalah makokoy agami lawareko itu gare mapuluh-puluh tahun ni tema sempajanna magi na de di tasamanna de dan rengi te fong Allah taala wadi jaji na sabak kurapahan di sesena ye ya to si di saisar selenge iya fa di asengi fakasiwi ya masompa nare ko masempajang mapuasa maseke umroh haji nendele to fo memang padahal ya mananna jama-jama tarlino asal dece moi de tonat yang fong Allah taala tan eto jama-jama haram wadi maning mancaji fakasiwiang contoh masongko ki maka ditalandre engka tu tahu masongko lino engka tu masongko akhirat jadi engka tahu pakai-pakaian lino bawang kata tahu pakai-pakaian akhirat nek ya faham ina ya ko engka tahu pakai-pakaian lino naruntumu tu tafigan karena boleh lino nek ya ko pakai-pakaian akhirat bu bolai menyemengi kiri lino nata jatuh ko matu di akhirat jadi engka tahu masongko lino pun tegara tu masongko lino enali songko na pake asongko lino senaro magarta dita tapi engka ada songko akhirat tegai nali songkona bismillah nafasangi mancaji ki fakasiwiang apalagi duful na paloho na tara alhamdulillah berarti ro songkota makkegune rilino engka tu apalana di suri mundina fong Allah taala matama kiri wese nafaguru kina bitta Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is masuki gufranak elogi mandre Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar engka tahu pokok de gule baju sas malampe lade na liwana lupu metatori macerama malupu na dia nulim baca ustaz akhirnya ya randreta inuta dilino bawa diruntu nek kiamatu di akhirat de diruntui nah ya tuh kum minum kita we contoh tapi kebetulan mendekat oka jadi sekalian nih dia maka padi contoh engka sedi pandrita boleh di mangkoso pak guru kah paya sedi hobiku buang kan dendre titelku tengkalina sarjana keperawatan tapi boleh motoka mau pesantren aja kamang matu kol lisu kan ada ufan nese makare maka tosi na ke buang ngaji ro perawa noli loka ceramai tawe na detene lo masunti matensi ere te mangkalina agama insyaallah boleh motoka ma guru buang engka motoka kurang wa apala detona cede engka kamu tapi nule mata bemu pendrita tapi ko elo itu mah pertandingan di motoka macoy ya ko anak te kau bali insyaallah jadi ro guru tadi mangkoso nafa guru ki minum makada inung akhirat maka carana tafarate po na psikologi minum bismillah inun ni sebelum matama wae anniaka ngiroe eloki magai wanniaka wala fabura patama ni cigorokmu naletu dilaleng akadani alhamdulillah magi na mega tau malasa makokoy na saba andre dua kesalahan na matebel adai na andre nomor 2 amparaneng nya nu andre nape matumita bembe depan andre kolesterol metoko ba depa mo andre na kolesterol memang no darengi matu kopi darengi matu teng gula tambah siseng isi litere nasaba atorona andre kulu washrabu wala tusrifu andre ki inuki wala tusrifu neki aja mutaliwaliwa eto si di ya pa di pajai ku si tedai potas di walin rota taliwaliwa matoki mandre napa tombong ini makare pakai oh makari malaikai aming ala asau letu mate nasaba magai di motomilawi. Makanya saya juga sering sampaikan itu teman aku selesuraku ini timuta perlu dijaga itu. Nah sabade gaga baca ayat dia kurangi terutama napa kumpul ifong Allah taala di Quran surah Nisa makutohor rampen nabita nah surah timuta bapu ada jade gaga.
Coba terbuka ya kurata surah An-Nisa, lan tanalul birra kuror saya tanalo. Maka di Allah Taala qaulan karima, qaulan layyina, qaulan baliga, qaulan ma'rufa, qaulan sadida. Ana sepong Allah Taala, apa ada malempu ki, apa ada malisa ki, apa ada malebbi ki, apa ada malomo nafahat tawe. Na tombongin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Na nigi matapari fong Allah Taala, matapato dia sange asofa male, falyakul khair. Ko mapo ada ki, pau-pau makasinge. Au, makanya ro. Basi sana ufalatu dolo padi dari falata gatungi ya sedita gatuto. Nah ini gini matapari fong Allah Taala, matapato di sofa male, falyakul khair. Ya kalau ki mapo ada, pau makasinge. Au liasmut na rekode nagagaano makasingod di mo pau amma ko bawan no nabi taro makada ubaca kita makutana kari guru ta alhamdulillah uruntu ternyata dilalanna ilino engka metto na pancaji fong Allah Taala natugaskan tentara langit da sengi malaika aga jama-jamanna dena cata aga jama-jamanna dena paresa jama-jamanna se di bawang yu'minuna na amin kamanengi ada-adanna rufatawe yaitu nangka istilah ucapan adalah betul itu. Itu nak kena guru-guru tak hati-hati kina, hati-hati kira timutta. Nasaba atu-atu ngetta ari lino makuto farmati ri akhira dek nama bela poleri agi tulina lepak lilamu. Tapi perhatian kira atu-atu ngetta makokoy. Yang sering saya sampaikan salah saya dicontoh. Ia naruh dendre pama gampamo makawe Haji Padindang itu alhamdulillah masih kakekku di Patimpeng kampung nama Dotong Batu Lapang Masago dan sekitarnya ia roriolo puana engnya Haji Padindang nareko narenge anak naloka di galunge Haji Padindang direnge dia puana engi aga tulina pau ia matu anakku pemerintah na pura mana pagalunge padare anakku sopoi pemerintah apa yang terjadi anak nama aku ke pemerintah na mega to sito watuanan kalau mu di tanah pau majae domo panana iye buntu panana iye iga be ana iye tak nangke akhirnya makari mereka amin anak tak letu mati madongo na sama maga idi tu makari madongo. Betul ibu? Ternyata ini pelakuna terbani betul. Tadi tiga re, ini taugi. Ya aku bosi-bosi anak tak. Gura mana kita makada? Atama nama cinau. Masambek kona anak ugi. Asal mak bosi-bosi mu masambeng. Maga na sabat cedi ugi makada mana masambeng. Betul ibu? Iga koy na rekoneti kanton na neti dompena capu si doiku na iti rekeninna Muhammad Rasulullah de gaga kosong engkari malaikat dibundi amin jadi dompeta tuli dena na gaga tuli kosonna tuli capu na sama maga timuta pak koi ibu upa guru ki mancito jangan baja mamula baja tapi jangan madeceng tania jangan maja ya ko lisu kiri bolata na tayiti dompeta namo dega doina apalagi man tebbe memen ni ya ko dega langsung bagada alhamdulillah tebbe pa doiku buat ada wis sebilang tebbe pa ya nano taala pakai insyaallah engka matu sewa wetu na langsung mata bedoita mabuah-buah gitu ya tapi tong itu ya nalisu anata ya nalisu lakaita nalisu pota langsung makada arongkan inu arongkan itu sugi arongkan itu madecengi jadi kongkana atau pota aga lo na cita-cita mamula makokoi oli nena maga logi pancai dotre arongkan dotre lagu dotre itu maca pandita itu sugi itu magasing itu malabo lokkan namai maka di malaikat amin ternyata kamu tuh tugaskan pong Allah Ta'ala malaikat untuk amin kamana ngiro ada tai di rufatawe makanya hati-hati nareko mapauki ya tuh nakra nabita ya kode nagagano madece wedi mo pau tutui
ko bawani nasaba magai ya nasu mencaji illo doang yaitu nafa guru pertuhan ditata dek nama aga te macai nasaba angka metu na takalupa di rupa tawi dek nama aga te manoko neki aja na tungke meneki manoko magati gitu mate ede senge kadang-kadang ya seminggu ciceng angka metu lepegi neki makere tuhan ditata ya ko masui ada mu manoko aja lalu na muli serigi sebawa ada maja namoro macai ki pawi tapi pasui si bawa ada magasing ala contohna dendre diamparang anak ta nah aja mabosi-bosi na ya ko mabosi-bosi ko melika tuo to baru nah beda nih toh beda nih macai motoki tapi ingka do ana magasing nah aja mabosi-bosi ya ko de mo tama mancaji fanrita tu mancaji ulama ko tu mancaji fakafala akurat ko tu tangan mati makari malaikai amin manoko mutoki milodo mutoki kong kadeceng wadin ritaneng magi datu tulit tanah ja betul atau tidak betul dari makuan dan teman-teman lebih selesai malabiki pada lawan imai rewo paimeng jagai ti mutta kemudian nasaba mataba mufawa wading urang pengaki poleweng kalinga di panditata nekia betu jadi melo nak tutui wilayah wetuta mudah-mudahan 5 menit selesai penutupnya agak capana sempajangi ini juga banyak yang tidak tahu makari panditata nasaba makutana ya kuhur tema sempajang teman-teman lebih selesai assalamualaikum warahmatullahi ya fadi sengai langsung fatalandre pudaka di patimpeng kebetulan loke di bolae milau ke papa ngaja sebelum beliau meninggal ia nafasu kada ka buat tabe kaya biasanya peletura kita fan retata seisa ya kufur tema sempajang nasuro ki istighfar wekatelu nasaba yang metrona zaman nabita neki ama kurang makku tanangi mage na istighfar mage na kerti alhamdulillah hai fur tema sempajang nah dia ceng fulo di jama mage tini lo dampeng ternyata menurut guruta magi na istighfar wekatelu nomor sedi makadai astaghfirullah lise na yaro ehwang adam pengangi atiku nasaba de nama kesinya ku riwetuku masempajang de namanya mapapun diku riwetuku masempajang yaro di laudam pengang matebe tau makoko mi laudam perifong Allah taala ne kede na isengi makadai aga wi laudam pengang jadi namo malaikat stres to Astagfirullah maka malaikat apa we tu madda dampengana we katelu we milo dampena dosa telu ratu tegalo diledah jadi iseng di Allah dosamu nain apa milo damper di Allah taala ada istighfar kedua astagfirullah adam pengetimu ku puang nasabang kaden dek salah baca adam pengetimu ku puang nasabari wetuku den dek ku pura mas sumpajang pori unoko bineku unoko anakku unoko sitampe bolaku nomor telu astagfirullah adam pengangi fikiriku puang nasabayar fikiriku ko kaden di jalan Flores mas sumpajang nekia fikiriku ungkiri fabalu duriange di jalan beseka juara jadi harus tangguh perlu di lau di fong Allah taala di lo dampengan nasabat tu di lese di waktu tamasur mas sumpajang nerima kuan dan naro pada lau nikmai ngasabari sengi majemeng agurui pasesana aga pasesana naseng guruta itu tadi istighfar nek ya cara tak selesai perlu dia gurui ada kuncinya isengi diolok salana nenapa mu bisa si bawa istighfar jadi itu guruta ya kumilo dampengin apa mula capa gembe nagangkana capa ajena dena kada bawang istighfar waktu ku pamulang nawerenge maka dia kata niki ulumuna katani gulumu nenapa di ulum ro de fikiri mero aga dosa tikangi ro dosamu nenapa maka di fong Allah taala adam pengangapuang astaghfirullahal azim jadi contoh ya astaghfirullahalazim adam pengapikiri ku puang meliki oto tetangga ku puang masa kira na cicil puang na ternyata na kes pale puang menang ka ota ye ko ja pikiri na
Astagfirullah, anu rena pale gandeng ipang wasa ngi selingkuhan na winang kau i fikri ya kuja, dan tentu ada semua dosa-dosa fikiran tak. Ya, pasang ke mana ya? Biasa sih kamu tu yang mempogo yang anu maja. No sigi di matata. Astagfirullah, ada pengamataku pang, ya kuma domi ka pang. Ih, mana sana balak 6, balak 0, balak 5. Nasi seku di solongan aku rapuang, tak langsung kau uta usaha apa kacamataku. Pangkat tahu ko domi mana sana sapa kita anak, aku orang uta. Ya. Ada pengamataku pang, begitu. Ini tahu nak pikir jaga. No sigi pokoknya mana ingat hatimu tak ada culita. Terakhir sebagai penutup kita, ini yang paling banyak ini. Akan nikah kita teman-teman lebih kisah suruhku. Akan lagi astagfirullah, ada penghatiku puang siri tede pedih menengkati weko jaye. Tetangga aku matu puang magasinga tu ngena puang iya tapa masesa ka puang menengkati ko ja. Iya rotel lo dampeng arifong Allah Taala. Ya kumakur syarata milo dampeng na cilaleta ribolata ya rega di mihrab dimanapun itu pasti engkau sewaktu na iti umatata sadari kira dosa-dosata tapi kau tuh lagi mau astagfirullah wadi jajing kamu rasana na sabang kamu to barakana ni kia lebih marase mabarakai na rekota fahang kita isengi aga dosata na napa telo dampeng rifong Allah Subhanahu wa taala. Selesai malabiki jamaah Isra Miraj yang kaya masih rifong Allah Subhanahu wa taala. Segu miro ka por ala ada asiparingerangeng rilalenna iya onronge dilanna iya wetu mabarakae mamuare agiro faletu kaki telo doanga ka mamuare malomi ujama nan nyawi lo doanga toki malomo te tola na sabab sitonganna tu facara mae sitonganna tu guru-guru ta yamana pandritata riwetun nama palebang ibare tanah-tanang natiwiramana ki bibi narennuangi pada di taneng barakwam mengi baraka decen narotan tanenge engkai wedding rengalari lino weddi toy mati rengalari hari akhirat mamuare mati matebe mana rengala insyaallah taniaki bawa ku seruntu nekena faseruntu toki pong Allah Subhanahu wa taala disuri mundri namatu di suruga papenya menna pamasena amin ya rabbal alamin. Milo dampo kapon rekong kada adaku di nama kesing milo nampetokan rekong kagau-gau ku teng makesin datang apa kita mamuare dek gaga di TV lisu sangadina deceng dan saya ingatkan jangan lupa pada cengi sempajata aguri sempajata jami sempajata insyaallah al-falah akesingen lino akesinen akhirat engke taruntu amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.